Fudbaleri Slobode ispunili su očekivanja. Sa 2:1 savladali su na tučnju Rudar iz Prijedora i upisali su prve prvenstvene bodove. Konačan rezultat utakmice nije realan jer skriva potpune stvari sa terena. Sloboda je imala više zrelih i konkretnih prilika, ali na kraju domaćini mogu biti zadovoljni triumfom. Početak meča bio je u znaku domaćih, iako su i gosti krenuli u otvorenu igru. Mehidić je prvi zagrijao golmana gostiju. Nekoliko minuta kasnije isti igrač je imao težak promašaj. Nakon ovih prilika Rudar je zaprijetio preko Jovičića koji je izborio korner. U ljepša ostvarenja u prvom dijelu spada i solo akcija Ordagića, kojeg je tek na kraju cilja zaustavio golman Rudara odličnom odbranom. I nakon pola sata igre Sloboda je krunisala nadmoć. Ahmetović je u svom stilu efektnim udarcem glavom savladao golmana gostiju i donio toliko željeni pogodak. I nakon vodećeg gola Tuzlaci su nastavili s napadima. Pljesak na otvorenoj sceni dobio je Mehidić za pogođenu stativu gola Rudara. U 38. minutu već je bilo 2:0. Amer Ordagić je uputio potrebljivu loptu, a Jasmin Morankić iz drugog plana je sproveo loptu do mreže gostiju za vodstvo od 2:0. Nastavak susreta je protekao u dominaciji Slobode, iako su gosti postigli jako lijep pogodak. Iz prekida su uspjeli smanjiti rezultat i unijeti nemire u redove domaće ekipe. Pravo malo remek dijelo izveo je Filipa Režina u 53. minutu. Već je postao prepoznatljiv po svojim specijalitetima i postigao je fantastičan pogodak koji će se dugo pamtiti na tušnju. Ipak gol gostiju bilo je dovoljno upozorenje za Slobodu, koja nastavlja s napadima, a u 81. minutu nema nikog pred golom Rudara na dobar prodor i ubacivanje Zajka Zebe. Do kraja susreta Mersudin Ahmetović je dizao publiku na noge. U 83. minutu golman Kozić mu odbranio težak udarac. Nekoliko minuta kasnije u akciji Ahmetović, no golman Rudara je ponovno na mjestu. Želio bih da čestitam Slobodini zasluženoj pobjedi. Mislim da su bili bolji većim dijelom utakmice. Mi smo nakon prvog poluvremena, jednom dijelu prvog poluvremena dobro parirali. Nakon toga smo pali, dobili smo 2 jeftina gola. Drugo poluvrijeme smo uspjeli da damo taj gol. Pred kraj da napravimo pritisak, ali nije bilo dovoljno da uzmemo bod. Mislim da je Sloboda zasluženo slavila, a mi se okrećemo naravno utakmici protiv Olimpika. Mislim da smo po igri zaslužili bolji rezultat nego što je ovaj 2:1. Smo prvo poluvreme odigrali odlično, malo nas je gol u drugom poluvremenu presikao. To sam upozoravao da znamo da i Arežina ima jako dobar slobodan udarac, da ne pravimo faulove zoni šuta, ali to smo uradili i na kraju ipak uspjeli smo pobijedili. Čestitam svojim igračima, mislim da smo prvo poluvreme odigrali, a možda i najbolje od kako sam ja tu, puno šansi, ali najbitnije sam pobijedio, čestitam još jednom igraču. Do prvih prvenstvenih bodova Slobodini igrači uložili su ogroman napor koji se na kraju isplatio. S druge strane, Rudar je većim dijelom susreta bio u podređenom položaju i osim Eurogola Arežine nisu bili previše opasni na tušnju.